Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrның 7-si Cumartesi kunu. Bu hafta alıp geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmaz. Olar artık evde Rusya'da kanunsuz tutulgan Ukrayn siyasi mobüsleri ve esir etilgen denizciler Ukrayna'ga kaytarıldı. Uçak Borispil havalimanında saat 13.30'da kondu. Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko, Edem Bekirov ve 31 başka mobüs Ukrayna ve Rusya arasında dönüşüf neticesinde azat etildi. Rusya ve Ukrayna 35 şeklinde esirlerinin dönüşüf hakkında anlaşkanları hakkında Cuma akşamı kunu Avgust'un 22'sinde belli oldu. O vakit Ukrayn siyasi mobüslerini Rusya'nın çeşit koloniyalarından Moskva'daki Lefortovo SIZO'suna geçirdiler. Таврия Milli Üniversitesi'nde özenatım boyunca yani turizm bölümünde okuşumunu devam edeceğim. Turizm agenti olacağım. Ми всі зробили перший крок, він був дуже складний. Biz birinci adımını yaptık. Eminim gelecekte ne yapacağımız belli. Görgeniniz gibi tek laflar değil de neticeler de var. Böyle etip ev-mobüslerinin kaytarılmasına yakınlaştıracağımız. Minsk müzakereleri vasıtasıyla cenk ve harbi hareketlerinin toxtatılmasına erişeceğimiz. Kıyın olsa da ümit etem sizden beraberlikte tek hem vatandaşlarımızı hem de topraklarımızı kaytararmız. Aman aynı zamanda Moskva'nın Vnukovo havalimanına Rusiyalilerinin uçak kondu. Olar Ukrayna'da terörcülük için mahkum etilgen edi. Olar arasında jurnalist Kirill Vyshinsky, RIA Novosti neşriyatının baş muhariri. Ukrayna'da onu devlet hainliginde kabatladılar. Umumen anlaşmalar boyunca Kiev 33 kişini boşattı. Olarını tantanasız karşıladılar. Devlet başlığı da Kurashev'ge gelmedi. Ukrayna'nın Berdyansk, Nikopol ve Yanıkapı gemileri noyabrның 25'inde Rusya'nın zapt etilgen edi. Gemiler Odessa'dan Mariupol'ge yetmek için Kerich boğazından keçeyatır ediler. Rusya'nın Don sınırcı gemisi birkaç kere Ukrayn gemisine çarptı. İzumrud gemisi ise Berdyansk gemisine ateş açıp hücum etmeye başladı. Gemilerinin zapt etilgeninden son Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ştabı yakalangan Rus harbiylerinin arasında olgan anlaşmalarını ilan etti. Ukrayna'nın Berdyansk, Nikopol ve Yanıkapı gemileri noyabrның 25'inde Rusya'nın zapt etilgen edi. Gemiler Odessa'dan Mariupol'ge yetmek için Kerich boğazından keçeyatır ediler. Rusya'nın Don sınırcı gemisi birkaç kere Ukrayn gemisine çarptı. İzumrud gemisi ise Berdyansk gemisine ateş açıp hücum etmeye başladı. Gemilerinin zapt etilgeninden son Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ştabı yakalangan Rus harbiylerinin arasında olgan anlaşmalarını ilan etti. Я знаю, я понимаю, но попытки есть. Винторулевую куда-нибудь, что-нибудь им Ты не пытался его... Пытаюсь, он не подпускает. С лафетов пытаешься заливать его, нет? Не, они у нас не фурычат. Hücum neticesinde 24 Ukrayn denizcisi esirlikке tuştu. Noyabrның 27'sinde Moskva mahkemesi onlarını kanunsuz sınır geçivde kabatladı. Episi denizcilerini Lefortovo SIZO'sunda geçirdiler. Были попытки оказания давления на моряков. Denizciler kabahatını tanımaları ya da arkadaşlarına karşı şartlık etmeleri maksadıyla baskı gösterilgen edi. Onlarını birer çıkarıp ikna etmek istediler. Bazılarının kamera içinde çalıştılar. Yanlarına maksus hazırlangan ve onlardan bir malumat almağa isteyen şahıslar koya ediler. Noyabrның 27'sinde Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası Rusya FSB hizmetinden tutulgan Ukrayn denizcilerini harbi esirler dep tanıdı. Böyle şekilde 3. Женева beyannamesine göre Rusya Ukrayn denizcileri münasebetinde halkara humanitar kanunlarını becermek gerek. Kreml öz navbatında denizcilerini kaytarmaktan ve onlarını esirler dep tanımaktan ret etti. Denizcilerle tek konsullar ve adliyeciler görüşebilir. Konsullarının episi görüşevler Rusya temsilcilerinin nezareti altında geçe. Bunun beraberlikte denizcilerge başkalarının hatta akrabalarının görüşmege bermeyler.
Апрельнын 16-сында Украинадан аққандан халқара махкемеге мұражат етіп, тұтылған Украиндың әжелері вегемелерінің азат етілмесі үшін Русияге қаршы сынырлав тедбірлері көрсетілмесіні талап етті. Русия тарапы дінлеулерді иштирак етмеге істемеді. В нас є всі. Bizim denizcilerimiz ve gemilerimizge olgan yanaşıvını takbih etemiz. Onlar halkara kanunlarının esas maddelerini bozalar. Çünkü bu gemiler harbi gemiler dep sayıla. Mayıs'nın 25'inde Gamburg'daki deniz hakkından halkara mahkeme Ukrayna'nın davasını kabul etip, Rusya'nın 24 denizcini acele şekilde azat etmeye vazifelendirdi. Kreml cevap olarak halkara mahkemenin bu davanı bakmağa vekiliyetli olmağını bildirdi. Более етіп, Русия халқара махкеме қарараны амелге кешірмектен вазгечті. Халисе Зинедин, Артем Голуб, Селим Тохтаров, UATV. Бу авто Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты Русияны эшгал ителгән Кырымда инсан хакларының бозылмасына тоқтатмага вә ярымадага незарет ету миссиясыны күрсәтмәгә дәвет етті. Бу авто Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты баш катибы Антонио Гутерришның марузасында языла. Весиқа сентябрь айында олачак Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының 74-нче сессиясында тәкъдим ителәчәк. Марузада Русия тарафындан эшгал ителгән ярымадада сәкинләренең граждан вә сияси акларының бозылмасы hakkında yazıla. Şu cümleden söz, fikir, vicdan ve dini ittihatlар serbestligi, barışık toplaşıvlar serbestliginin bozulması hakkında. Mitinde baş katip Rusiyadan yarımadada serbestlik olmasını ve halkara hukukun bozulmasını toxtatmağa talap etti. Rusiya Federatsiyasi hukumatini Baş Assambleyasi qarorlarına ko'ra inson haqlari nazorat etuv xalqaro missiyalarına ve hukumatga bağlı olmagan haq huquq qo'ruvchi tashkilotlarına Qrimga kirmelerini kefalet etmege davet etem. Bunun ile Qrim ve diğer Ukrayna qismlari arasında dolaşuv serbestligini kefalet etmege talap etem. Борис Джонсонның мәгълүбияты Бүйүк Британия Җәмгыятьләр палатасы катты Брекситны ясак иткән канунны кабул итте. Катты Брексит Бүйүк Британияның Европа Берлеге тәркибендән аңлашма олмадан чыкмасыдыр. Бундан гайры мебуслар октябрьнең 15-ндә муддәтендән әвел парламент сайлауларының кечерелмәсенә рәт иттеләр. Сайлаулар кечерелмәсенә Борис Джонсон талап итте. Мебуслар тарафыннан кабул ителгән канунга күрә Борис Джонсон Европа Берлегендән Брексит өчен яны муддет истемәк кирәк. 2020 сенәсе январьның 31-не кадәр баш назир бу карарга каршы чыга вә Бүйүк Британия Европа Берлегенә аңлашма олмаса белән октябрьның 31-ндә текрар этмәк кирәк булганын сая. Киев Вашингтон арасында стратегик ишберлек малдонумы арттырылуы, Русия тәҗавузына каршы күреште Берләшкән Дәүләтләренең дәстәге вә Украинадаки голодоморның геноцид оларак танылмасы. Валерий Чалый Америка Берләшкән Дәүләтләрендә Украина илчесе вазифасында булунган 4 ел ичендә Киев вә Вашингтон арасындагы ишберлекнең эссас муаффакыятьләрен айтты. У Вашингтондаки Украина илчелегендә чыгышта булынды. Валерий Чалыйга муаффакыятлы эше вә дипломатик сәвиядә туган мемлекетенең корывына койган күч куәте өчен миннәтдарлык белдерелде. Америка Берләшкән Дәүләтләрендә Украина илчесене башкасына деныштырмага карарына Украина президенты Володимир Зеленский июльнең 19-ында белдерде. Підтримка України в війні з Росією. Русия җиңгтә Украинага дәстек. Без Америка Берләшкән Дәүләтләрендән силек куәтләребезнең кабилиятны арттырмак өчен эн бөек ярдәм алдык. Эм орду, эм флот өчен. Әрсене Украина президенты, Украина хөкүмәте, Украин парламенты, эшлекте сенатташларыбызның ярдәме иле Конгресстен бүгендә бар олган дәстекне элдә иттек вә арби ярдәм эпарта. President Zelensky and his party won a very clear Президент Зеленский ве onun фыркасы демократик yolunun галибе казанды. Шимди ise en кыйын кысым башланды. Идаре etmek ве карарларны амелге кечермек. Biz muvaffaqiyatli inkişaf etken adamlar halkka üçün hareket etken ve ilerlegen demokratik Ukrayna'nı görmege isteyimiz. Biz Ukrayna'nı onun toprak sınırlarında görmege isteyimiz. Bu ise Kırım ve Donbas. Şunun için Birleşken Devletler Ukrayna'ga kol tuta.
Бовта шахси мечбуриятынен азат этелді MH17 давасының муйымшаты Владимир Цемах азат этелді. Бұ қарарны Киев истинав махкемесі қабыл етті. Сынырламат әдбірі тәфқif еріне шахси мечбуриятке деніштірілді. Донецк халық жемхуриятының сабық боевигені Украина телекөсізлік қызметі хадимлері июнь айында Донбаста яқаладылар. Күтлевей хабері васталары есе Цемах апислелерінен денішу в жедвеленді олғаныны білдірді. Прибувати на виклики до слідчого. Оджина едаван махкемеде эвел бақылмасы авале етілген тақықатчының даватлеріне келмеге керек. Тақықатчы яда прокурорының разылығы олмадан яшаға еріне башқа ерге кетмесі ясақ. Тақықатчы яда прокурорға яшаған еріні яда иш еріні денештірілгені. Украинада юқары қабаржылыққа қарышы махкемесі чалышы башлады. Яны махкеме нуфузлу меморларының қабаржылық даваларынен ұғырашыжақ. Шу жүмледен бюджет истрафы ве үкім муистималынен қабатланғанлар әм яны даваларнен әм дегер махкемелерді бақылған даваларнен де ұғырашыжақ. Юқары қабаржылыққа қарышы махкемесіне 200-ден зиеде гурул төлі дава йоланылы жағы бекленілі. Зробимо все, щоб дійсно найгучніші. Елімізден келгенні япармыз, әпісі гурультілі давалар бірледжек. Мен білем ки сіз 200-ден зиеде даваны беклейсіз. Бұл қырсызлық, исраф қабаржылықтыр. Сіз бұл даваларны рад сербест бақып, олғаныңыз үшін ярдем етежекміз. Бұл давалар, бұл адамлар жезаланажақлар. Мен сізге вазифе қойып оламайым. Ама ватандаш оларақ, менің фықрым бөйледір. Сіздің вазифеңіз қабаржыларны жезаламақ. Девлет ватандаш ятырым жыларны қорчаламақ. За попередніми підрахунками державної Девлет махкеме мемориятының ilk мәліметіне көре ерлі махкемелердің юқары қабаржылыққа қаршы махкемесіне үжібенден зиеде жинайы дава берілмек керек. Оларның арасында 190 дава. Махкеме давасының бақылуыны Украина милли қабаржылыққа қаршы бюросы масулаштырылған қабаржылыққа қаршы прокуратурасының береберлікте екенлеген. Урметлі сәрджелері, бұл дақиқаға бұл соңғы хаберіміз еді дачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, базар әртісі күніне қадар көрішкенже.